Abenshi iyo twumvishe ijambo intwaro kirimbuzi dutekereza amateka kera y'umujyi wa Hiroshima cyangwa intambara y'ubutita yarangiye hashize imyaka n'imyaka. Nyamara mu mwijima w'iki kinyejana turimo, isi ntabwo iri mu mahoro nk'uko tubibona, ahubwo iri mu isiganwa rishya ry'intwaro ziteye ubwoba kurusha izabayeho mu mateka yose ya muntu. Uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga imashini zisanzwe, tugiye kurebera hamwe ibitwaro bya kirimbuzi 5 bishobora gusibanganya igihugu cyose mu isegonda rimwe, kandi bigasiga isi ari umuyonga itashobora guturwamo n'umuntu n'umwe. Muri iki kiganiro tugiye kwinjira mu ndiba z'ububiko bw'ibihugu bikomeye nka Amerika, Uburusiya n'Ubushinwa, tugaragaza ikoranabuhanga rishya rishobora kunyura mu birindiro byose by'ubwirinzi. Tugiye kubona ko iki kibazo atari amakimbirane y'ibihugu gusa, ahubwo ari urugendo rugiye kutwereka ubuhanga bwa muntu bwageze ku rwego rwo kwiremera iherezo rye. Ese muri ubu bwirinzi bwa kijyambere buhagaze muri iki kinyejana? Ni iki gituma ibihugu bikomeza gushaka uburyo bwo kurimbura isi mu gihe twari dukwiye kuba twakubaka ejo hazaza? Iyi si ishusho y'intambara gusa, ahubwo ni urugendo rugiye kutwereka isiganwa rishingiye ku bwoba bukabije. Njye tugiye kubana muri uru rugendo. Nitwa Ndayambaje Jean Claude. Mbere yuko dutangira kureba bino bitwaro 5 bya kirimbuzi, kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi byegeranyo nk'ibi kandi bishira amanga duhura buri gihe, kandi ukande na like niba ukunda ibiganiro byungura ubumenyi. Nyemera dusangirira isomo rikomeye ry'ukuri kwihisha inyuma ya bino bitwaro 5 bigiye kurimbura isi. Ku mwanya wa 5 haraza igitwaro cyitwa Hwasong 18. Iki ni igitwaro kirimbuzi gitunzwe n'igihugu cya Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru muri iki kinyejana tugezemo yerekanye imbaraga zayo binyuze muri misiri nshya yitwa Hwasong 18. Iyi misiri ipima toni zigera kuri 60, ikaba ari iya mbere muri iki gihugu cyabo, ikoresha risasi ikomeye yo mu bwoko bwa solid fuel. Iri koranabuhanga rituma ishobora kuraswa mu minota 3 gusa itabonwa n'ibyogajuru, kandi ifite umuvuduko ugera ku birometero 24,000 ku isaha. Ikaba ishobora kurasa biturutse ku modoka nini mu misozi miremire, bituma guhagarika igitero cyayo biba ikigeragezo gikomeye kuri Pentagon. Uyu munsi Korea ya Ruguru yemeje ko iyi misiri ishobora kugera ku butaka bwose bwa Amerika n'Uburayi ititaye ku bwirinzi buriho. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko iyi misiri ifite ubushobozi bwo kurinda intego yayo nubwo habaho kuyirasaho mu kirere. Hwasong 18 niyo mbaraga ikomeye uyu munsi mu mishyikirano n'amahanga, kuko isi yose izi ko iturika rimwe ryayo ryaba ari iherezo ry'umujyi wose. Iyi ntwaro yatumye Korea ya Ruguru yinjira mu cyiciro cy'ibihugu bishobora gutera kure cyane biturutse mu rugo rwabyo. Iyi ntwaro ikaba ihagarariye amakenga n'umutekano muke mu karere ka Aziya n'isi yose muri iki kinyejana. Ibyo bikayishyira kuri uyu mwanya. Ku mwanya wa 4 turahasanga igitwaro cyitwa Poseidon. Uburusiya bwazanye intwaro nshya idasanzwe itandukanye n'izisanzwe yiswe Poseidon. Ikaba ari drone yo mu mazi iteye ubwoba. Poseidon ipima toni 100, ikaba ari nini cyane kurenza Poseidon zisanzwe isi yari isanzwe izi mu mateka. Igenda mu ndiba z'inyanja aho radari n'ubwirinzi bwa misiri bidashobora kuyigeraho na gato. Iyi Poseidon ikaba igenda ku muvuduko wa kilometero 200 ku isaha. Iki gitwaro gikoresha ingufu za kirimbuzi, bigatuma ishobora kugenda intera itagira umupaka, ikamara umwanya mu mazi itegereje guturika. Ifite igisasu cya kirimbuzi gifite imbaraga ziteye ubwoba, cyakorewe guturika hafi y'inkombe z'inyanja z'umwanzi kugira ngo iteze umuvumba. Uyu muvumba w'amazi urimbura imijyi yose ikikije inkombe z'umwanzi, bigatuma ubutaka bumuyonga urimo imirasire y'ubumara, maze ubutaka bukamara imyaka irenga 100 nta muntu ubutuyeho. Muri iki kinyejana Poseidon niyo ntwaro isi ihangayikishijwe nayo, kuko nta bwirinzi na bumwe buravumburwa bushobora kuyihagarika munsi y'amazi. Ni intwaro yakorewe gusenya burundu ubukungu n'ubuzima bw'ibihugu bituriye inyanja mu buryo budasubirwaho. Poseidon ihagarariye uburyo bushya bwo kurwana intambara bukoresha imbaraga za kamere n'imirasire, bigatuma iza ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 haraza igitwaro cyitwa DF-41. Ubushinwa muri iki kinyejana bwahinduye imiterere y'ubwirinzi bw'isi bukoresheje misile yabo ikomeye kurusha izindi yitwa DF-41. Iyi misile ipima toni 80,
ikaba yarateguwe mu buryo ishobora kwimurwa ku modoka nini bigatuma guhishwa mu matuneri n'imisozi biba byoroshye. Ifite intera y'ibirometero 15, ikagira umuvuduko ukabije dore ko igenda ibirometero 30,600 ku isaha. Ibi bivuze ko ishobora kurasa iri mu Bushinwa ikagera mu mujyi wari wose muri Amerika mu gihe kitageze ku minota 25. DF-41 ishobora gutwara imitwe ya kirimbuzi 10 icyarimwe, bituma bigora uburyo bwo kwihagarika kuko buri gisasu kigenda ukwacyo. Mu bihe tugezemwo, Ubushinwa bwongereye umubare w'izi misiri vuba cyane, bitungura ubutasi bw'amahanga bwose. Ikoranabuhanga ryayo riyemera gukoresha uburyo bwo kuyobya radari ikoresha ibisasu bikaze. Iyi misire ikoresha risasi ikomeye, bivuze ko ishobora kurasa mu kanya gato cyane nta mwiteguro muremure ubanje. Uyu munsi DF-41 ihagarariye isiganwa rishya ry'intwaro riri gutuma iki kinyejana kiba icy'amakenga akomeye ku mahoro y'isi. Ibi bigatuma iza ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri haraza igitwaro cyitwa Trident II D5LE. Iyi niyo ntwaro y'ubwirinzi bwa nyuma Amerika n'Ubwongereza bishyizeho icyizere muri iki kinyejana. Iyi misiri ipima toni 59, ikaba ihishe mu mato y'intambara agendera munsi y'amazi kugira ngo itamenyekana. Nubwo ipima ibiro 60,000, iguruka ku muvuduko ugera ku birometero 290 ku isaha. Ibi bituma biba bidashoboka ko umwanzi yayimenya cyangwa ngo ayirimbure. Muri iki kinyejana ivugururwa ryayo ryayihaye ijisho ridahusha na rimwe ku ntego yayo mu ntera y'ibirometero birenga 120. Buri misiri imwe ishobora gutwara imitwe 8 kugeza kuri 12, aho buri mutwe urimbura umujyi mu kanya nk'ako guhumbya. Ni intwaro ituma habaho uburinganire bw'ubwoba kuko buri wese azi ko nubwo yatera Amerika, izi misire zo mu nyanja ziburizamwo imigambi yo mu masegonda make. Ikoranabuhanga ryayo rishingiye ku kwizera, aho mu migeragereze yayo yakozwe yagenze neza ku kigero c'100%. Uyu munsi Trident iracyari ryo shingiro ry'amahoro ashingiye ku bwoba hagati y'ibihugu bifite ibirwanisho bya kirimbuzi. Ibi bigatuma iza ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa mbere turasanga igitwaro gitunzwe n'igihugu cy'Uburusiya, kikaba giteye inkeke isi muri rusange. Iyo ntwaro nta yindi ni RS-28 Sarmat, izwi nka Satani ya kabiri. Niyo misiri nini kandi ikaze Uburusiya bwigize kubaka mu mateka yabwo. Iyi ntwaro ipima toni 208, ikaba ifite ubushobozi bwo gutwara imitwe icyarimwe 15. Umwihariko wayo ni umuvuduko uteye ubwoba wa Mach 20, ni ukuvuga ko igenda ibirometero 25,500 ku isaha, bituma ishobora kuzenguruka isi yose ikanyura mu nyanja ku buryo nta wayibona. Ibi bituma uburyo bwose bw'ubwirinzi bw'amahanga bubipfabusa kuko nta radari ishobora gufata igikoresho kigenda kuri uwo muvuduko ukabije. Muri iki kinyejana turimo, Sarmat ifatwa nk'intwaro yo mu rwego rwo hejuru idashobora guhagarikwa mu kirere. Ikidasanzwe kuri iyi misire, ishobora kurimbura ubuso bungana n'igihugu cy'Ubufaransa mu kanya nk'ako guhumbya. Ikoranabuhanga ryayo rya hypersonic riyemera guhinduranya icyerekezo mu kirere ngo idahagarikwa. Ni intwaro yakorewe kwerekana ko nta gihugu na kimwe gishobora kwifata neza mu gihe iyi ntwaro ifite uburakari. Sarmat ihagarariye imbaraga n'umuvuduko bitigeze biboneka mu mateka ya muntu kugeza uyu munsi. We nkwibutsa gukanda subscribe, like kandi utwandikire muri comment utubwira igitwaro cyaguteye ubwoba muri ibi ngibi.